hias ni rohaku upasahat holoki di jalo hodoi dohot dengga nungahu parsita ikon hodo hasia nagabe rokap ni tondiki uli di rupami nang lambok ni hatami sadalan mah uli di rohami idona mambahen marbunga rohaki unang benian kita masira asian pos rohaki di holong ni molotung
tung adong uli ima narade di jolo muna naik parsauluyan muna tulang na tulang si panganon na sosadia ang giat may toktong giat ka nahupasahatami kumurang itu lang na tulang ang giat ma tujulanon mo kamu amin itangyang muna asa tumim tumumborang mujagar pasaton namin tuha muna dang manitikan kami mga dibolo kami tulang na tulang diak kasi panganon na upasatan ada idobe na boy pasaton namin di ba kasatikot tu hamuna sa luhut na si raja ni tutur namin songon na hugor yamin na kinin tuksong anipe raja namin naksori pada songo kata ni na tua-tua itinatinopan na gulang-gulak pangarahuna tukso sa dia na boy tarpatu pahamin di bagasa tikot tuado panmuna sa luhut na si raja ni tutur namin tung gudang ma pinita pinasuna sidoboti mami tulang mauli ate malituhan parorasan marida sa luna mauli ate matutong doon namin doon wakara dyan ang guru namin yawa ka matumatut na marhamarang masuni kailangan yung guru namin yak ka yung marupok kami raja rin yung lamuna pakas na sabi di ba kita mo mga tangal jabu ulo di badan hau yak ka simano sinuan di mas simano naman saudara di ko bertanggung ako naman ito sa Marlero pa Jadi dunia naruh dari mengguru masalah semua kami maksudnya saya kasih mau dari dalam buku dalam bukan asal aku tak berhati itu kamar dia harus memahami dia karena macam ini mengamu apa untuk namanya semua masuk apa doang itu namanya paling romanissimo di batano una martua quasita di Sehingga kami tahu masuk mata nomor dua di batas tusuk kedua. Asal mungkin nanti kami nami suruh kami karo mengadu pesta tolak macam soalnya pada kami asal kamu ditanya murah asal saja biar kapes tak tahu langsung pada nami biar calon.
jauh dari batang usop kami mau lihat Tuhan kami Tuhan ala pakas disuruh pakilalau kami yang dari kami basambang kami pertumbuhan kami nama gula marguru tumbuh di sol bui kami sikop di bagas kai baso dot mas di roh nasihat Tuhan kali Tuhan di batang usop kami di salut akar rencana sakap nami nama gula marguru ima di sada ia nakon nami Tuhan nanay majalu pasu-pasu pardoka saripir na baru siya kumar hiti hudiyang na pinasahan ni na posong asiro ang Tuhan na marsakap dohami martangi ang kami tuado mo Tuhan asahon na patulusong tulus di bagasan akalas derohan diari magsugot leho Tuhan akaari na uli-ari na ringan jala salut ang kasisolot pamili na niyot na niya akon namin diya na nasusahat domin na sila diari magsugot asiro ang Tuhan sosoy ho ang sila asal sifat na sila roman na pagtong tukiluan ko alita buka di bata na husong hamil ang lupi ang kanarik sila namin o ba di ang kaulaw ni pamulo namin so tosoan namin Tuhan kung itong nakajagay namin di burungino ang sa madalang ulaw ko di bagasan namin di bagasan kelas neroha at tulong Tuhan namin di namamukang sa ito naman ipuli diya di sugot posrohan namin Tuhan marhide di pasok-pasok marhide maglumiro ni Lord namin marhide ulaw Tuhan di barato paruhan namin tumarlaw sa kami dinalahungang-law ko sa matangi at kami Tuhan mo Tuhan jumul kami unasi siya salut at kahalus sa uli asa tama kami tutong na gabi asa hatan ni pasok-pasok at ang Tuhan namin wala mga asawang kor niya mo Jesus Kristus yung po kami matangi at kami tuho si Lord namin Amen. Amen. Songsoni madia muna amanami inana nami parhal ni uriata. Dari naudi dari rengon amang raja nami. Naing boron nami mas boron nami ima paromen nami. Ima di acara malam muda budi manang malam resepsi. Posro nami raja nami pangidon nami. Pasan dia sadaro amuna nalau malian si paromen nami jolo. Tongan di jauh nami asu tabuka di acara malam resepsi. Laos pangidon nami gomos. Tuanguna amata inata pangalan Yoria asal pakiran notutong nama mereng di acara malam muda-mudi ini enak kotong di posro nami raja nami anon nungga butikina posromu tong lupa tahun nami parwen nami itu tong jawon asal gitu acara masugot bui dengan magdalan di buah sandabe dolos sewa so ini mah pakiran nami penguna ama nami pangalan Yoria nami gadung macam loras sudah tuh itu kata dia kaulau na sudah onta nambar akan masa di perlu toton saya si marokana si dongan itu ama sudah akau onta bading kamu matutu kok kamu matutu anak nyuriai dokun nyuriai ibran nang mangulahon akan resepsi perpisahan di Naposo di Buriginon. Papuji matuhata bariti asidotong rohana tarbeni hita mari paso
Jalan Siroha di Begasan Cikir, mulai di Naumuhai, ulah kita di Begasan Ton, Marhite, Nareng Manjalu, Pasu-Pasu, Pardo Masarebeon, anak di Huriai, Guru di Huriai, Tubagas Joro Duhata, Marhite Naposona, atau saya lihat sadatang yang tak, agiat rumah tangga bahagia, rumah tangga situluan, di Joro Tadumur dan Joro Tuata. Marhite, naik di pokok tama, acara malam resepsi ni anak kota beritai tamahita perjolo pasahaton ternyata dua mata di bata sadar ayat sian hata di bata imana sinuratun ni apostol Petrus atar surat di salah Petrus bidu 5 ayat orang seorang badidok hata atau patuturu hamuma dirimu natuturu ni tangan di bata natuturu ni tangan di bata anak gue asa di patimbo hamu titikina ido sahatnya martanya di bata Jahoba amanami nama hasangapun di majuang ijang marhiti-hiti korna anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nam di burmilan tok Tuhan juludo hamid dua depan di siaga di partikir tok Tuhan di nama muhai ini Tuhan di perpestaan anak dohok buru ni huriang pagdosa na gudang badia anggo asa jumunu urasi sisarhut halusan asa tamaradi hanya Tuhan menjara dengan dibasam orang mga sahon ko na namo Tuhan Yesus Kristus martang yang kami tua depan amin jadi posron nami tumasuk di tiap-tiap nami Tuhan muna saluna talumi madihita diak kana maramat tubuh asal rapat kita marsugun dinalau mangudurun anak buru ni ureta dinalau manjalo pamas-masun para masarbion senjoro ni tuanta suang-suang ni matu amu selalu nahulala nami posron nami karajan nami raja itu asal rapat kita tetap marsugun dinalau mangudurun dia kabiremun atau pemuna sian kemana jebon soal ni mah dia kata sambutan kata mulai sian nami bonasut marah mulai mah kata-kata kita saluhna jumulai taman untuk boleh hati turun pada di batang isyara asinut kolong itu hangat betul jika patu tahun pesta di Begasan Burginon 5 di perpisahan di anak kota tu naposo dari pos rohana misi yang tempat mewakili satu tongka jaga biama asudingkan acara on mulai sana membuka satu manipuli di Begasan holong masih holongan imana niya kita ganuk asal Jepang akan so hidup di roha jadi pos roha nami sian kami mengakui pemerintah setempat asal tetong di Begasan las di roha manyan di nasib tulan non waktu na dipakai di Begasan Burginon mulu tunga adok penon di kita salut tarumu dia muna poso dia nunga tinggi asal dijaga keamanan mulu tunggui nian biar masuk tertib alana peston dari kita untuk kita jadi bulu aman tabain berarti ngurus do perjalanan di pesta jadi posohan kami asal dia di Begasan ada dia untuk kasirona sen Tuhan lima kita saluhutna mardaran di Begasan Burginon rahasia Manang tu dia pehola Nang niya
lagi peito unang tinggal Marita salutna. Jolo manduk mulia tita tutuhan pardegam basai ala asilurhana bingkan juga nalot tasadari sama urino. Nang soni akatuna tua nami manduk mulia te gurang kami tarnul bobi toko-toko setempat pisang masak sikua manduk mulia te gurang kami tuh mamaminang ala tungarang do dilekam waktu muna Tuhani lama mirip kami ima resepsi pernikahan kami di malamu nang songoni Tuhan wakadongan na poso mandong hati kami tarnulu wiyak kana sorodope mulati gorang matong magkalay itu saya mulu jadi tambah namu saya bah ira sampai kau mau mesti mengelanjutkan mulai hati. Ada udah di mana, Mak? Boleh masuk di sana. Bahasa Arab kita bisa menang. Horas Marita Salguna. Horas Marita. Mandok melati maita tu pardengkan basai ala boy depita boy markumpul di bagasan Joroon di bagasan Samorninon maaf tarlu mobi tu na tua nami kodang mandok melati depe kami Saya tanya kamu kami. Saya tanya kamu kami. Kami keluarga. Kami bikin keluarga dan bahagia dan akan takut akan Tuhan. Terima kasih.
hari abang maju ke salutna. Masatai mas lawat atau kami siang dapat mampu selawat tunau lihat di hari salutna.
lebih bertahan tenang kamu. Dapat
holongi ho Marbaho Nausiana Tapi yang